kumsang hi somni le pani March ni somni le pasari Sunday ania Rainbow Mizo Channel thirtu zong zong te chibai kan buk theu cheu ane kan video masalam panga report kan ron pek tong khan Russia chuan Japan tuipui kama Israel Islands mai baka khan Kuril Islands tia an soi thin thliarkar rang inzom khom Japan nena anin chu mekna chuan military drill nein Moscow chuan ma halala chunzom zelani antia Russia le Japan in hanin chu mek he thliarkar poi mo tak mai ania achan chu Russia ram chunga Kamchatka Peninsula tranga inkalpona tan thil poi mo tak mai ania chutiang bok chuan Japan northernmost main island tia ansoi Hokkaido kalpona tana kongtrangkai tak ani bokani helai area hian thliarkar palilai mai hauma chungta chu azawaya soina turin Israel Island tin soithin ani bokani indo pui panina halo chu ma zongjong a khan chuan Japan sarkar ta ania Japan ram chunga rinlu thin ani bokani mase indo pui panina khan Soviet Union in nasataka man lakna wangin Soviet Union chuan heng thliarkar pali homna area te hi chu sakin indo pui panina kha atop zui tamai boka mase indo pui panina alo top nuwa khan Soviet Union chu ake darta ka wangin Japan chuan anram chung alo ni thin tawangin anram angin haklem let ve thunga helai huna hian inrem na om theiloin tun thleng hian disputed area puan halo ni chunjom ta ani he thliarkar anin chu mek nena inkung kaina nei long running treaty talk anti mai chu Moscow le Beijing te hian anneya mase Moscow chu he soi hona annei lai hian in nuk dokin in biak na nei chunjom chu adu tak lo wangin Japan sarkar chu an thinrim ta hle bok ani Business Today in report anpek dan chuan Japan sarkar chuan heme chungchanga hian thu chua an siama Russia in military exercise anaina hian tuipuya longatana manthei khomwala po motorang maya thui tak theng tlan theiang chi ta chu Russian sipaitan military drill hannaina hian an mangna sa hlenin an reporta Russian aircraft carrier strike group te po enge mozat mai he military exercise a hian an enroll nin an soibok Japan District Press Service in an report dan chuan Russian military drill hi ronti poi tuemo Japan sarkar atanga nek boina aom le omlo an khret theina turin air defense system chi rang ta chu Russian indolong ta hian an pai formai bok niin an report ani Republic World chuan Russia in military exercise avanai chungchanga hian dan le dun engma zomna omlo le achan le wang mumal tak omlo in Kuril Highlands ta hi Moscow chuan anram zauna turin hanron claim thar le ni tin Japan sarkar chuan an puwa hetila hian Russia ro chuan danang takin indo pui panhina khan helai mun hi kanram ni turin kanram lak ta jingami ania Japan hian dan zongjong bo chiain min chu puyani anti ve thung bok ani haibaka hian Russia hian an tranchan pakhat chu indo pui panhina azo khan peace treaty negotiations dia an soithin Tokyo le Russia inrem na chu alo om to thina mase Japan sarkar chuan Moscow laka hian an thutiama dinghet lowin he inrem na thuthung hi an bo cheta Ukraine indona chungchanga hian Moscow laka khothangram te zomin hrekna an kalpui veta ka wangin he inrem na thuthung hi chiang takin an bo chia chu wang chuan Moscow hian a chan let na le thungrul na fel tak kan siam ta ni antibok mase Republic World chuan an report danin kumsom sari chuangjat mai indo pui panhina azo nu tangkhan helai mun hi disputed area puan alo ni rang to thina heng ram panhi te hian an tabi gangmaya en kola malak na thar nei hi an lo ram ti lo towa chutiang chuan kumsom sari chungjat mai an lo om towa mase Moscow chuan Soviet Union in an lak alo ni tong khan Russia opna hnuai omangin an chala Tokyo ero chuan indo pui panhina hun laya khatianga anlak lai khan engma debate mo soihona omlowin Soviet ram chunga rinlu aniringota mase kanram pung thren chung ani na hi engtiklai ma in kan thei ngil ngai lowani anti ve thung bok ani Japan hian an tranchan dang pakhat chu indo pui panhina khan Soviet Union ringot hi an melma te anilowa mase Japan chutloma a impact don lai khan Soviet Union sipaita laka khan impact atrulta ka wangin Soviet Union sipaita kuta khan anin peta
Japan ram phroi tu ta chuan khai in pekna khan Soviet Union nena kan ram hi kan pelawa Indo pui panhina khan kan tlomani ti entirna turin kan in surrender ringota ma se kan ram bung thran ta hi Soviet Union nena kan hlan lawani antia tuna hian Russia in Ukraine aruna wang hian mi puiten harsatna tam tak mai antoka chungjong chu Russia hian asiam sak ania Soviet Union nena inramna kan siam kha aboralna araitoa achan chu Soviet Union ake darna hi araitoa chu wangin abik takin Russia nen hian eng inramna thutlung ma kan nei lawa civil mi te tornarap thak tak hi kan du lawa wangin Russia in Ukraine arunna hi kan dema Western Houten Krek na ankal puipo kaini point kanjom ve hi Soviet Union hunlaya kan inramna bo chiat na aom lawa Soviet Union chu tuna hian aom to lawani antibok ti chuan Japan sarkar chuan anthu chuan hunung bera chuan helai muna Russian military exercise anron neya tuipuya le khomwala te ral thuam tam tak mai anron manga anral thuam chi hrang ta chu enchin na an nei boka heng zongjong hi rang takin an top san lawani chuan Japan hian a chan let na apengei donani antibok Japan Prime Minister chuan Indo-Pacific region a zalen na le muan na aom theina turle ram hrang ten sumdon na kongata na anman theina turin Indo-Pacific region chu opena zalen na le muan na aom theina turin Quad Alliance tanen theitop choin kantrang ho toa Russia hian military drill hanei hi chople chilin atop san nga lawani chuan Quad Alliance te chakna tharui hi ama chon ngei angai donani antibok heti lai hian Sputnik International in vointlai lama report nan pek dan chuan Luhansk People Republica anhroi tupa Leonid Pasatnik chuan Ukraine rampung thran pakhat anina tranga talchuakin Russian zomna tur referendum chu thelu ani trap toni ti asaya masse hanbai sayang hian Russia hian thilati sakangem te ro chu hriat anilawa Russia Federation noya hian Luhansk People Republic ta chu kanlu tanga masse republic kan niangin kanlading chunjom zeldona constitutional right anti constitution noya dignat chanvo kan naite kan ngai dan chi hrang kan sai chua theina le thil kan mule kan hriat dan kan ngai dan anga kan thril fia ta chu pomvek ani donani atia chutiang chuan Russian Federation he zalen takin Luhansk People Republic chuan kanjom hun athleng trap toni atibok Luhansk le Donetsk ta hian kumsang ni le sompalia khan independent kan ni hi kan puang towa masre chu independent chu Kyiv chuan ado dalta ka wangin result thalo tak mai kan muta kumriat chung zat mai Donbas region a hian indona kan machon phata ni ti chuan mi pui sing khat sangthum aya tamdai nunna anchana Kyivin kan laka rong taka rorelna ankal puita ka wangin kumsang hi somni le pani February thatrang khan Moscow chuan special operation Ukraine ramchunga aron neita chu Donetsk People Republic tele Luhansk People Republic te kan thlawang hauna le minhum himna turatana operation hi kalpuyani atia ti chuan Russian President Vladimir Putin chuan DPR le LPR me puiten nasataka kan tor thinna ta chu kumkhuatana ti toplen turin Ukraine sipaite thriadarvek le Nazi sipaite injirtirna thin pom thin tu ta chu azung chopa phoi chu athil tumber hanitani atibok vointlai dar thumvela Luhansk People Republic leaderin hethucha asoina chan hi campaign na chikhata ngai ania heng region pania anhroi tu ta hian anmani du thu in Russia hi anjom ngot thailawa anmi puita hian an thlop nge thlop lawti lantirna turin Luhansk People Republic te chenna munbik Luhansk region a hian vote lak ani donani Al Jazeera in vointlai darli lechan vevela report an pek dan chuan Ukraine rebel region tia ansai mai Ukraine Luhansk separatist region a hian Russia pat pakhat ni turin Ukraine rambung thran chungami Luhansk separatist region a chuan mi puiten an thloble thloblo hi vote lak tummek ania Luhansk People Republica an hroi tu ta chuan vote an lak na hian Russia zom tur hian an mi puita chuan ne takin vote an thlak an rin thu an soi boka vote lak ani zovele hian Russian zom na tur referendum hi rang takin thelu ngal ani an ring bok ani
Ukraine Military Intelligence Chief in Asaidan chuan Moscow chuan Ukraine rampum puilak tumin theitop achua mase ahlo chamtak nuwa hian Ukraine ramchu rampahnia thenrangin Moscow in a control thaichin region chu anram chunga rinlu atumani atia chumiom zia diktak chu North Korea le South Korea ain dang angchia khan Ukraine North le South thi aum turanga ngai ania mase Moscow lo chamna wanga kanrambung thran hi thilram chang anilawa Ukraine chuan hai hi thlentir atum don lawa Ukraine ramchung Russia in alo op to china ta hian Ukraine chuan Russia laka hian indona lian thamjok ala puang le don ani atibok Al Jazeera hian han report zeldan chuan Russia hian Ukraine rambung thranchung aop china hian mipuiten Russia zom andu le dulo an ngai dan latur hian engdan le dunma be chan han nei lawa Ukraine rambung thran khat ta hi Russia ramchunga rinlu ngot thaina dan hi an nei lo wangin Moscow in malaka tumdan hi international community chuan nataka andau dalna hi Russia chuan alama chhondon ani antia hetiang hian Moscow hian mala chunjom luini chuan khovel nu chonrama hian trangjui thaimai din huna adingani antibok The Interfax News Agency chuan Russia hian Ukraine rampum puilak tum hian nasatakin abaya mipuita tornara phlak tak mai athlantira kan nam nunjia kan culture le kan history zongjong ta chu nuai bo vekin Ukraine hi Soviet Union din tharle na turatana arambung thlen pakhata man atuma khopui hrang te nasatak main rocket le missile mangtein ankapa van boru katangin fighter jet ten bom tam tak mai hanron thak to boka chutiang chuan thakhat chungjat abai nuwa lo chamna bak amhu lo wangin Russia thlop tu te om tamna mun Luhansk People Republic Region le Donetsk People Republic Region chung hi aram chung rin lu turin ro manna asiam ta hei hi tuna a focus lian berta jinga mi ania mase Ukraine sarkar hian chutiang chuan aram bung thran chung hi Russia kuta hian in chikhat po hlan atum lo wangin in dauna lian tham tak mai heng region pahnia hian ala thleng le donani antibok Interfax News Agency chuan heng region pani chau hi Ukraine hian a hau anilawa Ukraine rambung thran chunga mi atiratranga United Nations Organization na anram ri ni tura alo pompuito Crimea te Donetsk le Luhansk People Republic te chenna mun region chung hi anram chunga hauzui zel antuma heng muna te hian indona achua zel atulani point Ukraine chu indona ma chonjui zel turin ain peirangani antibok nimin lama kan video khan kan ron soilan tong khan Russia hian aral rel tan hi athak ta deunin ariata Ukraine rampum pui abaina chu tlemin azioma Donbass region hi a focus lian berta jinga atelta Sky News chuan hein dona chungchanga thil thlandan diktak hi anjir chianna tanga ansoidan chuan Ukraine hi amale ma chu inveng thei animi alowa mase amicheng Ukrainian te hi mihoisan le tumru tak mai anni wangte an President Zelensky chuan tlomai tumlawa theitop chua anram him tura ke apen na zongjong awangte hian hlotlin na sang tak an mutani antia hemi baka hian thilpoimo tak mai chu western ramthrang ten ral thuam manga antran puina ta chu trangkai takin Ukraine sipai tele resistance force cha chuan an manga Russian sipai ta chu ral thum thapui puinan lut masala Russia sipai te lodan chana tur hian Ukraine chuan ral thum thatak tak mai ramthrang atangin adonga hengte hi aman trangkai ema wangin Ukraine hi Russia laka hian atlu sop thei talawani antia chuwang chuan Russia hi abai donga Donbass region a hian Russia ram rilokom Donetsk le Luhansk region te hi aram chunga rinlu tumin mala ta zokani antia mase khovel sarkar thrang tele polian tak te hian Russia le Ukraine inkara hian remna palai na antho hi alatul ton chawa achan chu Crimea Peninsula le achevel te Donbass region Russia in out map te hi Ukraine ramchung ani wangin Ukrainian hian in biak remna thatak le in remna thuthlung an siamani lo chuan Russia thinrim hian in dona rap thak jok hi engtiklai point ala chok chok thairangani antibok Russia hian NATO member ram thrang ten Ukraine tranpuina anpeka wangtele
NATO point Ukraine atlop na hi alantir zui zel wangin NATO laka hian an thinrim hle maya NATO hian langsar takin Russia laka hian indona achawzia hi alantirani tin an puwa Mashe NATO Assistant Secretary General for Defense Planning and Policy Patrick Turner chuan Russia hi achang leta Russia in Ukraine arunna hian hetianga danlo anga in runna wang hian khovel ram sang te kan tran rual thaizia hi chiang takin alangani atia Russia hian tun aya pressure na jok hi min peni chuan global unity level sang jok khovel ram pumpui tran rual na level sang tak mai chu amachon angai bokang ati NATO hi tute modo dal tura tang rol pol din anilawa tute lakama hian chawna kan pengai lo boka Mashe international law nuaya ram sang te chet na hi adikle diglo kan thira chuta chuan thutluk na kan siam thina ram chan thajok an nemo achan chajok poni sela adik jok te nena chuan thlop na kan pezel mai thina ni atia midiglo te laka ke kan pe na thungrul na kan pe thina kan thurul pui ram te hi bei an nemo NATO hian beina ato kani chuan keimani inveng him tur hian kan ti tur trula piang chu kan ti sel donani atibok hetilai hian Ukraine First Deputy Minister for Foreign Affairs chuan Russia in Ukraine run na hi khovelin apompui thailo top thil ania kanram chunga injalo na lian tak mai aron lantira Ukraine arun rang chung hian ram sang telaka vauna achak chuak rang bokani Mashe hein dona hi Russia le karam in dona ania Russia le NATO in dona anilawani atibok Ukraine First Deputy Minister for Foreign Affairs Emini Zaparova hian asaizel dan chuan Ukraine chuan hein dona hian abei chan ber chu kanram chung veng him tur hian dan nuaya kan thei top kan chua ram huayang maya Russia in kanram minrun na chu alho chama kumsang ni sompalia Crimean Peninsula alak na pokha nunrong takle ram huayang maya chetna ani atibok Polish Foreign Minister Paweł chuan Russia in Ukraine arun mai ngamle Ukraine ram chunga achet zui dan jong hi Eastern Europe le abik takin NATO trangrol pol telaka chawna lian tak ani atia Poland Foreign Minister hian asaizel na chuan Russia hi hein dona hian achakani chuan ram zawbak hi athil tum ani lo wangin Eastern Europe Ukraine thenom ram sang tele NATO member ram te thleng hian ala bei chunjom zeldon ani atibok Europe khomol puya Eastern flank anti mai khothang ram tele Russia le athurwal puite ram in rina vela hian NATO hi defense lama nasajok le chakjoka kanin thum that angaya tuna hian Poland ram chunga hian Ukraine mi raltlan tam tak mai kan kola chungmi ta chuan an soina tranga ka hriat dan chuan Russia hian Ukraine khole tuite hi mitam tak civil mi athat towa Ukraine khole tui civil mi ta hi Russia hian atha chunjom zel lo na turle kanti top na turin kanti thayang ang kanti ngal hi atul to ni atibok heba ka hian Russia hian US le NATO te a hlo zia entir na turin US President Joe Biden chuan Poland khopui atlo mek lain Poland ram ri tanga nai vai takom Lviv khopui chu rocket mangin nasatakin Russian sipai ta hian an kapani antia hei wang hian voin khan White House satrangin thuchua siam ngal ania US President Joe Biden chuan Russia le Ukraine indona hian Russia chuan indona akal pui dan le Moscow ralrel dan jong ta chu lo chamna lian tak kan hmuwa Russian President Vladimir Putin hian hei bak hi chakna tharui anei thei to lowani atibok Russia hian Donbas region vel hi a focus lian tak ta jingami aninanga Ukraine khopui sang ta hi ralha tak atangin rocket le missile mangte fighter jet mangte in abeida ranga Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Poland sarkar hena hian Russian sipaite dan chana turatan le kami puite kanven him thaina turatan Poland in dawthlona fighter jet tele tank ta chu athai angaranga min paturin kangen chawni atia heng fighter jet tele tank te armor vehicle chi khrang ta hi Poland hian voitam tak pek alo tum to Mashe NATO hroi tu ten rem anti lo wangle US President Joe Biden ngai point Poland hian hetiang thil ati ni chuan mai chana Russia ne na indona hi kan ma chon ve ngal don ani atia
hay vang hiền tun thlang hiền Poland hiền an la pelawa mà se President Volodymyr Zelensky chuan Poland sarkar hena hiền voin khan ngen ngol tak main an fighter jet tele teng ta chu Ukraine tranpuina turatana ron thon turin angen nun le ani Poland hiền hengen na hi anti hlotlin sakdon am te ro chu zanin dariat le chan vethleng kha chuan khriat thei alani ri lo ani ole khati zong kha tunrumatana chanchin thar kanbuat sei thei te nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia